Među najveće svjetske putnike svih vremena zasigurno možemo ubrojiti pisma i razglednice, a nebrojene kilometre zajedno s njima proputovale su i njihove vjerne suputnice, poštanske marke. Njihovi počeci sežu daleko u 19. stoljeće, točnije u godinu 1840. kada je u Engleskoj izdana prva poštanska marka s likom kraljice Viktorije, glasoviti Penny Black. Tiskanjem te marke započela je uzbudljiva filatelistička povijest, a svijet pošte više nikada nije bio isti. To je bila marka od jednog penija kojom se je poštanska reforma totalno izmijenila u odnosu na razdoblje koje je do tada bilo. Naime, do tada pismo se plaćalo u gotovini i to je plaćao primatelj. To se je dosta znalo okrenuti na takav način da su ljudi važno im je bilo da su dobili pismo i da su vidjeli da onaj koji im je pisao da je živ i zdrav i nisu htjeli preuzeti pismo, nego se pismo vraćalo. Znači oni su samo dobili informaciju, znači da je neko živ. Od te reforme pisma su nadalje plaćali pošiljatelji, a cijena je ovisila o udaljenosti destinacije prema kojoj pismo putuje. Ta marka Crni peni je relativno neugledna marka, istina prikazuje kraljicu. Ona je, da odmah maknemo bilo kakvu sumnju o tome, tiskana u strašno velikoj nakladi. U to vrijeme, znači, samo je u jednoj godini prodano 600.000 komada. Prema tome, nije najrjeđa marka, nego je prva marka. Ubrzo nakon tiskanja crnog penija razvila se i filatelija. Ljubav prema poštanskim markama, njihovo prikupljanje i proučavanje, te prikupljanje omotnica, žigova i drugog poštanskog materijala. Sami počeci vrlo su zanimljivi. Prvi podaci postoje tamo negdje 6-7 godina nakon marke, da su se već u oglasima pojavila da kupuju se marke. Istina, jedan od prvih takvih je bio bizaran, a to je da je jedna gospođa tražila marke da bi ih u stvari koristila kao tapete. Kad je u pitanju filatelija, Hrvatska, tada u sastavu Habsburške monarhije, nije mnogo zaostajala za svjetskim trendovima. Svega 10 godina nakon tiskanja prve poštanske marke uopće, prva se marka, i to 1850. godine, pojavila i u našim krajevima. Povijest hrvatske filatelije je dosta interesantna zato jer vi imate dosta i političkih tu činjenica, a to je da je dio 867. godine Austro-Ugarska monarhija je nastala jer je bila do tada austrijska monarhija i tada je došlo do podjele. Više nisu bile na području današnje Hrvatske samo austrijske marke, nego i mađarske marke koje su bile zajedničke marke za Hrvatsku i Mađarsku. Znači taj dio je opet do 918. godine. 918. godine nakon što je Narodno vijeće proglasilo državu Slovenaca, Hrvata i Srba, je izdalo isto svoje marke, to su mađarske marke sa pretiskom SHS država, koje su isto tako interesantne, dapače i tu ima isto tako pojedinih stvari koje su vrlo rijetke, opet sa greškama i tako dalje, da bi onda naravno uz kraljevstvo SHS, znači sada Srba, Hrvata i Slovenaca, i Kraljevinu Jugoslaviju do 1941. godine bile. Znači 1941. odnosno nastankom i proglašenjem nezavisne države Hrvatske, Hrvatska izdaje ponovno svoje marke, koje naravno su do 1945. 1945. nastaje DFJ, prema tome znači nova druga Jugoslavija, do 1991. godine kada izdaje se prva marka Republike Hrvatske, to je 9.9. Među najrjeđim hrvatskim markama su vam u stvari jedna novinska marka koju mi zovemo filatelisti graničarka. To je bila novinska marka mađarskog izdanja koja je cirkulirala na području Vojne krajine. To je znači od Karlovca, Siska pa prema Zemunu. To je marka negdje tamo iz 1860. godina, ne znam točno iz koje godine, i ona je vrlo, vrlo rijetka. Ono što poštanske marke čini posebno zanimljivima zaljubljenicima u filateliju, priče su koje one pričaju.
Uz njih se vežu brojne legende, a jedna od njih je i ona o dva Mauriciusa, markama iznimne rijetkosti. Crveni i plavi Mauricius je tiskan u ukupno 500 primjeraka. Danas se u zbirkama nalazi još uvijek, poznata su 26 primjerka. Od toga 14 crvenih i 12 plavih Mauriciusa. U čemu je njihova rijetkost? Prva rijetkost je znači što ih ima samo 26 komada ukupno, znači jednih i drugih, u odnosu na tih 500. Ono što je najvažnije o tome da je kod tog izdanja je to činjenica da je krivo otisnuto gore, umjesto što je trebalo pisati postage paid, poštarina plaćena, pisalo je post office. I tu je ta u stvari greška i naravno ta marka je tako rijetka. Međutim, ne samo marka, međutim još su rjeđa pisma na kojima se te marke nalazi. Jedno od najrjeđih pisama je takozvano Bordeaux pismo, koje je putovalo znači iz Mauriciusa u Bordeaux. Narudžba je bila unutar, to sve znamo sada, narudžba je bila vina, bordoška vina za naravno jednu proslavu, i to pismo ima oba dvije marke. Ono sada, zadnja njegova procijenjena vrijednost je 10 milijuna eura. Što se tiče rijetkih maraka, u stvari i najskupljih, to su bivše engleske kolonije. To su recimo bili otoci, poznato je taj Mauricius, otok koji ima taj plavi Mauricius kao jedna od najrjeđih i najskupljih maraka, jel? Gdje je taj guverner tog otoka štampao neke marke u tamo njihovoj privatnoj tiskari i naravno to je bilo u malim nakladama i takve su marke vrlo rijetke. I druge, recimo isto engleske kolonije kao što je britanska Gvajana, to je isto poznato, pa recimo prve kanadske marke i tako. Veliki opseg tema i zanimljivih priča filateliji daje posebnu ljepotu, a sakupljačima omogućuje kreativnost. Bezazlena dječja igra s markama tako u većini slučajeva preraste u pravu ljubav, a velikom broju filatelista postane nezamjenjiv hobi koji im uljepšava i ispunjava život. Kao i svaki klinac prije 40-50 godina, kad nije bilo toliko prilika za razbibrigu kao danas, nije bilo ni televizije, niti interneta, niti videa, i onda ti šareni papirići su me privukli. Onda sam počeo skupljati kao klinac još sa 6-7 godina one marke, to su sve bile zgužvane, držane po džepovima, zmazane i tako. I onda čovjek se malo razvija. Kad sam imao 10 godina, onda sam kupio prvu nežigao sam u seriju, pa sa 12 prvu seriju na pošti i tako sam počeo. Jel? I normalno, kao svaki kolekcionar, želim imati ono što drugi nemaju i želim toga imati što više. Jel? Pa ja se filatelijom bavim od malih nogu. Uz oca sam počeo sa nekih 3 godine se baviti filatelijom, a profesionalno se bavim zadnjih 20 godina. Filatelija nije više samo stavljanje maraka u svoje albume, nego je to mnogo više. Filatelija prvo traži jedno istraživanje da bi čovjek mogao sakupiti određene stvari, određena znanja. Istina, filatelija s jedne strane i pruža znanja, ali s druge strane da bi se ušlo u bit, to znači u samu marku, sadržaj marke, zašto je ta marka izdana i koji je povod toga, mora se ipak neke stvari naučiti i pročitati. Natjecanje, zbog toga upravo svako od nas filatelista teži da sa svojim zbirkama načini jedan izložak. Izložak filatelistički je upravo to što se onda nađe na izložbama, na natjecateljskim izložbama. Upravo na izložbama, natjecanjima i razmjenama stvaraju se velika prijateljstva, zbog čega se za filateliju često kaže da je most prijateljstva i putovnica mira. Jedan takav veliki susret filatelista održan je prošlog vikenda u Pučkom otvorenom učilištu. Ti su susreti prilika da se filatelisti iz čitave Hrvatske nađu na jednoj hrpi. Organiziraju se 3 put godišnje, otprilike 2 puta u prvom polugodištu i jednom u drugom polugodištu. I
Obično dođe otprilike 60 izlagača, do 200 do 300 posjetitelja, filatelista, sakupljača, dakle maraka, dopisnica, starih pisama i tu se nađe i sakupljača razglednica i telefonskih kartica i mi tu onda to mijenjamo, pokušavamo nabaviti ono što nam fali, eventualno svoje viškove prodati i tako. Evo, malo se družimo i nalazimo stvari koje ne možemo naći na svakodnevnim, ne svakodnevnim, nego svakotjednim susretima u našim klubovima. Ti skupovi su prezentacija, znači da pokažemo šta imamo za prodaju, a kao drugo tu se skupe filatelisti iz čitave Hrvatske, dođu iz svih gradova, pa onda se i nešto kupuje, prodaje, razmjenjuje i tako. Svako nađe svoj interes. Budući da poštanska marka u današnje vrijeme gubi svoju prvobitnu funkciju, odnosno sve više prestaje biti sredstvo plaćanja poštarine, postavlja se pitanje ima li filatelija budućnost. Mnogi u stvari misle da filatelija je pred onom silaznom linijom, možda i je, ali zbog toga jer se poštanska marka sve manje koristi u prometu. Međutim, ipak treba reći nešto drugo. Ako i neće biti toliko novih poštanskih maraka, a ja mislim da će biti, bez obzira na to, poštanska marka, odnosno marka, će ipak biti jedan raritet i ona će postati antikvitet kao i sve ostale stvari. To je broj jedan, prema tome budućnost sigurno maraka postoji. Filatelija dakle nije samo hobi koji nam na zanimljiv način ispunjava slobodno vrijeme. Uz nju se naime uči, zabavlja, druži i uživa u lijepim slikama koje često imamo priliku vidjeti na poštanskim markama. A što je najvažnije od svega, s filatelijom možete proputovati cijeli svijet. Svoje putovanje možete započeti već sada. Za početak, primjerice, umjesto SMS-om i mailovima svoje dobre želje, u ovo blagdansko vrijeme prenesite starim dobrim čestitkama koje sve rjeđe stižu na naše adrese.